Mwisho mwerena ndetwiranira sentunda india kabere imeyo studio ya karatura chikutwara mugeni Secretary General wa FKF imeyo county ya Kisii. Litangani kabisa ndaite kumwalika ni studio. Karibu sana Secretary General ase studio chetu cha Ndizi TV. Nango tabambia mono sogo chesege studio ya Ndizi TV ilinga kiane ntangani wochagaiga na ndingwa kambia mono soko ngali ba wochagaiga turagamba bera tatuyura mupire tugusi na indinga kitote tugende na ninga kitote tuguchibosi ito. Karibu sana ira no wanso mo gosi wanso ngo banyorora SMS yichikosa litangani kabisa narokoro ase lituko litangani dietari yao nkyo teneta FKF Kisii County na mangana ndabira tatuyura asa malietanga ukavas Mageka ncho mo secretary of football federation Kisii branch na endi na choro tu mwako miaka wana sofa na wenu mwakebele na my office currently na ninde coach yo team yane ya KRK Kairas mukwa nga iwa chakrete before taraso agabo nege bane according to one to check to soy me to be kama goronsi FKF ne nigo bona inuni motene tengo ya Kisii County wekira bona igatore mechande menge kwa nirasi tournament chilig me county ya Kisii wekira bona ngiura kwa ne nigo yobo tenene rubo ino bona ntaito mwe kwa nere inubuna batenene ribengo ya ase Kisii County ase branch ya Kisii intenene temepira ya yentiko ku regional league regional league ebu at team cheto cha Kisii chire 8 na Nyamira chire 8 ine ko region ya ito na tuku manage region ya ito ese region ya se branch ya Kisii kilo muntu ke secretary ya Nyamira na yule secretary fixture nchende se league and competition yo magana yebi nane bintu binde no ma chairman ya ko ku James Begera na yule LCC chairman yebi bintu byonsi ese league ya region etubwa atikire kamati ndo atitenelete na inde ese ine part ya branch and ndo atitenelete county league. The county league is where about about 42. Yes. The water in the sub branches leagues. Na in the total chili for Chito, Kisii, John Specher of the office. Na another coach Gusii Chirichira and out. Asa one of Wakwan Chiro China Simoten and Rete. One got to assume Anamatemo Kora. Amaxiaring Amore Begre out of Ikomi. Una inova tenvengo as so sagiria Gusii na bana tebe to ikira about 60% kiagera to a training coach because you know to a training chirifali eli ye to kere to asoeto visiti me changa 12 bona chitimi chire 42 to kuchibeka chance pet about 115 teams sebila biro Gusii bono na indoro chitu igore ile kire branch kira asomo pilongo wakole ona kinata bere so far to ikiroro challenges inchiro ijo ndo chikwane baadaye because na ndaka to bwata 60% igone challenge nero to bwenda twara more for that wano kwa ni rasa mangana yu ya FKF wakoni na ekana mwachagati chitimu challenge chinge wana ga chabere more than 100 wakoni ngere mechandi ekendreta sibono iga teriye kogera mwamenda techitimu chinyinge mwango tumeka chirichiro asi chirichange ko menebere mochitumeke mochifandi buya chinyara kwikirania magani ali mubate maite enga kiri chitimu challenge change within the town CBD enga kie yuna ndio to wino to ina method encourage getimi within igontora weka mpira mashinani because our policy to abege tu mpira mashinani kiano ake sim no gana lioma liamo okuguma mpira no gana marani okuguma mpira no gana liyo siri okuguma mpira igo nkike gutworoke igo mpira wa gendere challenges chikoreta chikora tichitimu chitari ku move echinche kwande baadaye because taricho chikoreta lakini emoto ya ito ya renge tubeke mipira kire kinyoro. Yes. That was our motto. Ukwana igoro yoko beka chi mipira kire kinyoro. Chiligi ne chinyinge chile sub county league into what division 1, division 2 ama na regional. Wekirabona iga sechi na kwande isano. Neri yote aba yani ya kolibu ya una mwaganiti asebirengare muna mwabangete korulitangani. Okay, lokorigeri so far kere koreti ga buchiti mchire cha eligia kirero kanteru ya neligia regional. Kia regional lige chiti mtotigaliti kireti metete bupiro ya motokole fast leg. Na div 2 bono minte ni gote problem nero even the kicking start ya chagete. Initially kere government ya take over transition to ya government of Nairobi
emo egende ko kwamba ya soeta abantu ataka kumsanana lakini baadaye we as the branches ya Kenya nchachete court chigasaba chigatebarabu no nyo branch ji national yabunu branches chigere cooperate. That's how div tutu anyanchira ntegacha initially yankora ni by neck member lakini now currently abantu bakora div 2 n'abantu bakorokwa branch chairmans no bakora div 2. Wanchumuri toganete usangana Evans Mageka yoro mo secretary general we Kisii FKF S G county ya Kisii. Ono twasukira bosyo chiwo cover chinyinga chitimu chiwekerana getimu piratoriko gosorigwa gose chitimu chinde wekerabone ganchi might inchire gose division 1 gose division 2 ngiora kwana sengale chiwo cover chigo jine bintu bitatu wo cover ntanga ningo chere kare teammate bwa the resources yo goche sigiti wo cover ngo chere kare getigitari market ni getigitari osiri standard ni wo cover ngo chere na communication of among the clubs kagera clubs unanyo mo chemo seti mana tata beti bantu ba mupiro nororo as point echiso to korenge neri ya gere chitimu chinyinga chitari wikarana segeti esinche ngende kyoka ngende go kura ne mangane bikoro sesebiti because look at the fields bito bwa the Gusii etimu kali kwanere geti kali kyage tembe igali there's a time nguche yango gosane timu ya getembe street boys egeti kelinge bwato bonyansi lakini bakagosori korengere okutari kubeka risk ya somo gosori. Yes, maite the statistic tembe yo kebiti byonse bya Gusii except Kenya ole na small simba alimaro na bire biti na Kenya. Challenge to bwate n'abantu bayito batari kwerwa, that's the government. Government yaito nero ya Kisii nere taraba tayari kokonya kumekia ibigori byito binyore talent. Another thing, even CDF yaito nene bwanto kubipase nyonya bakokana mbabo ndiko zebitiyo yo mito. Go Kamtoyo was egetija Kamtoyo cha zuna CDF. Na legetige kina. Na legetige kia. Koruse percentage ali korete kirota kubeka rola inche sinche tindo chinde lazima tukanye county government. Number 2, well wishes. Well wishes na baro uti abatiguri baga bache baro lebiti mna bono last about 1 month back kanunda kone getige angekebe. Nyaburungo rosukere by ne well wish muntu naroko korosie paru anchira ndi korosia igo let us embrace well wishes bache batoro seriviti ukona se division 2 White Hat FC ne timu ya Kendege chance ngo sori jira se ligeyo wekirabona igamba mighty na kigo sori ngo gendere chire bona na FKF chairman mighty na the source of information kira se ukwana ekiro mu ntimu rigere mu Ndizi TV ra chikwame kira kwana igore division as timu chinyinge wekirabona iga mighty ngo chesa bali gosembali chigo sori ase timu chigenda go chesa boko ngumbu abeto lakini mono bwabe abere sort it out tazwa mupira bwabe kwa mna White Hat ukwana maambirika batu mupira ali Nyamira tomorrow igo a challenge yabet a team ya jetletsero akorokana agende kyabete ndoche itakogenda because yes sponsor yawe ya pull it out ya Kendege igo kero montabo monto lyo batene ta pull it out na beko ba kon team kogenda nero provide kirendo igo oyende kyo kende ko batebe abantu baminto div 2 bone chegendera biya because now branches nji take over so that they give barore you because after that batake the promotion yeito akiuta kese div 2 bawuchi oze div 1 bakwenda yo ukwanera chitimu chinyinge cha Gusii chigwa kom ebasori ngia sana asama tukabosyo nolengere na chitimu echuna tukwane timu ya goche yeko sori ase county league noro cha se chigo ose competition yabo echiko bala obara bugo sukabosyo na koreta competition maybe no nya division 1 osase national super league akokoriyo mono yo minto chitimu chira bautinye china asasiri individual eliminate federation chibwate resources guje ni bwate resources in case of when tibako gendreya abako akumupira div 1 abako enda uchigoro even no machoge ne bwate chances cha Kisii kumove even Super Eagles because kan kolegerie bali resource pour ma kobakonya bara tayari ko basira egende yo kabeta keire mna bitubente kobakonya to buy goodwill mne federation ne goodwill from the public ne goodwill from the funds bausi gotigana nayo mwanchomori ayini gakoro ase Evans Mageka yore secretary general we Kisii FKF S G county ya Kisii asakwerera mangana nemichandeli wa wetera ase
kuna county ya Kisii mwana asumopira wengoyo ono Mageka tukwanire gento kya role ki FKF mubwata ase bikombe buna bikombe kya mheshimiwa Simbarati ngya chagete nabashimiwa bange mbachikoro sie bikombe byabo inuna kimogo soime ase tournament ayo minto kwanza mbya kwa mbole yenti kyagende kabe koleta liberera koleta the last 2 weeks in tumune federation into mandate yo ku approve yo konde bwa sote ko beka tournament wicha tournament ya kutokali rube na ikera ni chira chira kubekiri mune gende dangani into gende to kurigeria ese fixture to fixture ya kabere chi awards because gende to kurigeria kya mocheza jori mupiro mongu akano ikera ne muno watagete lakini oyo minto umupira obwe mheshimiwa Simbarati wero gwa round Gusii njima munamba intended to go this weekend na inde intumune federation itore just a member as a committee area lakini babu ate kamati koran but karonda member na bango nimba obligation to talk on that is mupiro yo igo so far mupira ba kirebuya there was a problem ya bake no mupira na mheshimiwa na ale aspirant na ko Chris Mogero bura nere nata kera Simbarati abeto mupira linyagoto nera gataka nera urubujo mbusi na atakabe lakini nchimune federation na arwete notice to those team kama tayabikara monda chita kurikali ruba atete ne tournament for 2 months tabu ati authority abando bwa authority otene tournament nintu bona tora authority abo kirabonega ngo ikagote ammo ate chi challenge oseme chande ni mogwetera inumna FKF chiti munchiro cho na chiranyara wikwanera inumna FKF gusaba ndori motene tengo ine county ya Kisii muchando keri okate elimenene sana ase wote ni mwena o chamo tangani is agent na basko kane goodwill from the leaders by the Gusii wena ro muchano mutangani kyagara we have really to abali kere memorandum mono se county government ya Kisii but we want them to abali bakachi proposal mono a problem to bwate na magane ge TV to Gusii because TV to Gusii ni ko make a lot of injuries na indi to abali kere bakora to subsidize kere muchezaji akomia or take priority have taken in that KKR help also lakini inte to report here on that we have really tried but at the end of the day there is no goodwill for the government again to do your talk na gusaba na inde I want to tell abantu ba minto akroba the challenge to all the way forward we are hoping the next government will go because still we will be implement what we have been giving them then the kende the challenge if we meeting the community mugabano Kisii is a challenge a challenge because community even breakfast meeting more share even the challenges is a problem ngade chi challenge chuna FKF Secretary General nyakwane Evans Mageka njichiko nyora lichiuria ona sokorera semangana ya FKF litukoria mampia Gusii derby ne kalini ya Wendo Stadium timu ya Gusii FC ni gara chikosa ni timu ya Shabana ebirengero byawe igoro ya gosori ya mambia omupiro yo Gusii no mako kale chisa isano cha mambia omupiro mapero bya bandu adali lunch itakira ona bandu anyo breakfast hivi amaso omupiro egendo yo mintona tebe omupiro wenesel we wish the best team win but mayete ekereto kurgeria ale we feel like Shabana ne bwaje chances yoko because mama chara mwenye point hicho they might be the top 3 bono tinte tiko chakota benga kinte Gusii agende etigireza bana point ya tiya so geti ya ne chiri falinchiro era depend kiro mundu muna akora take muna akora tai bangete egeto kendo tiko tebya obwende komanya team chiro chene sel chachire ko tin gotaka komanya kyagere kere no ri gene sel ko ranigo issues nchiro because babu atika match chiko bata in case munda kera to sari ba kia ya karanga ri ba tierde ko bati ba binde bimbiyo on Monday all teams in Gusii na ya maba ebegete kina ko tin ba se jajo aga and we are hoping jajo nganga na kegambe kina in the right way because we want fairness and the kro munda ira ditike ngwana yo mwali go chaso muntu ko rigete ko asare mi Ndizi TV nerie ekwane yana mwana bya abantu ba minto tigato bwatera ne Gusii yeito kya Gusii yeito ko iranere mayaga abirabo byabere binge
aye olenkagari erengeri nga kinkera bukina konyire gosena abagorera amachi naborera itoke abana baminto banyagochiesa as such politician n'abantu baguva ikikura cya Gusii tokonya korosi biti byeito no rwe donation ba kongo konsera onda rosi gitikeria abantu bamakigu oba uniform. I think it will improve Gusii itoko bwena tingo bwa onkonye nazandiricho Omancho Maria tawere toko sangana Evans Mageka yoromo Secretary General wa FKF S County ya Kisii nigatebere chita kemerongo kianda nigachira mwe ingora bwe ase Gusii dabi abuli tukoryangyo